Andro AC Lakadoriba, Manipur Assembly Mikalda, Mirep Ogadoriba, Thonazam Siam Kumarbu, Sogatuna, Imphal East BJP Mandalna, Ngasi Lotus Campaign Ama Hudokre, Thoramaduda, Imphal East District, Bharatiya Janata Party Mandalge President P. December na Haikre, BJP gi Chanakanglon Matung Inna, Imphal East District Lamlaida, Hodokraba Matungda, Andro Kendragi, Andro Mandalgi Manung Chanbada, Leiba, Budbud Singhi level da Lotus Campaign Asi, Chathabani. Andro Kendrada, Siam Kumarna Development ki Thabak Thauram Kaya Paikhat Liba Kaya Asibu, Kangbiduna, Miyamna Amata Oina, Mahakpu Saugatli, Haibadu Utba Oina, Paksana Campaign Asi, Chathakibani. Lakadoriba election asida Siam Kumar Asi Soidana, Mai Paktuna Cabinet Minister Ama Oiduna, Kendra Asigidamak, Thabak Henna, Taurakna Nambagidamag, Ladiba, BJP gi worker, Kruding Magna, Hondaminasi, Hainasu, Mahagna, Makata Ke. चलो तो बिरुएगा Haudukchabani Hariba Lotus Campaign asi Union Minister of State na khoi Imphal East District so han hauduktan leirabani adu bunga simak Andro AC gi Andro Mandal manung chanba Budbud Singda amandi Mandal gi level da tawrakanda lakadoriba trying to so ma Vidan Sabha Mire Mikhal sida Sar Sam Kumar gi mana tawjariba mana Andro AC da taw khiba development program mayam du mamurkanda Andro AC gi miyamna Sar Sam Kumar da Sajok Soydana Pirakani, Lunana, Lakadoriba Dumba, Mire Mikaladuzu, Soydana Mai Pangnaba, Andrew Kendrick Miamna, Sajok Pibirakani, Maju Soydana Pakani, Lunana Mai Pangna Honabada, Nasi, in Midiba Miam, the Choktobanidana, Honaba Asisu, I coin Ure, Lunana, Mai Soydana Pakani Habasa, I get Chet Batazabdu.